Anya laki din! Di nakasarsarita ka na pudot ti ulok, Joshua. Saan anasaya at kaldaw ko ita? At dako man napatig nga bagakin ka ngam napudot mo ti ulaw, Minerva. Ala, ikan ka itiinam a segundo nga agsao, Joshua. Oh, agsao kan. Ag-birthday jay putot ni Parilyon, Minerva, bakit? Kayat mo ka Sabi diti. ni talangay pagamday ta. Pagsayatan mat gayam. Aha. Anya laki din ni Minerva. Nagalistaw. Anya nga iti pinartida, Joshua. Dua ababaw, ikan dua mat akal daing. Ay kat mapantang aruden Nagginad kalakit din nga tigtignay. Ay. No pakilan ni Tanti Bagak, nagalisto ka. Mangibabain man ti asawa kon Parilyon. Inggaraw naman nandiya pinagbabawal at tiknik ako nada. Bayam kadilatan ni bakit mo, pare Joshua. Kitaem ngamin at igaraw na ijilamisaan paray. Nakasaganan ti sili na. Ay silipin na. Apang ikargaan na kadagiti makmakan. Di mo latan ni kaskaso ni Mari Minerva. Adumat ti sagana. Ay sos. Nagadaon ti inkargana asida ti plastic bag paray. Inakanawaan ni bakit kaw. Ay mangibabain law na yan. Mangibabain ka manayin bakit. Nagadaw tin supot mo apagmakan. Kasarsarita ka aya, Joshua. Agulimak ka. Igaraw mo man ang tinagalas nga ugalaym. Apay alapdan nagagsaw. Mabanugak ang makisarita kan ka. Awan mutlat serserbi ti pagsaritaan ta. Dudwa talang arudin di ti balay. Lapdan nagpay lang agsarita. Sumarden kan, Joshua. Matibab ka makitam. Aha. Ala, agsao ka pa'y tatalaga makaraman kan kanya. Ayan ni Joshua, Minerva. Didakman pa'y kasarsarita, tatang. Anya? Ay, ada ko maibagak ni Joshua. Di man sa pulan kanyak ni Joshua, tatang. Makadisturbo kayo. Ay. Nagalasin day ta pa nagsungsungbat mau. No kasano ti kinangisit ti gugot mau. Iso may ti kinalas ti ugalim. Anya? Kasarsarita kay tinasayaat. Sungbatan na kiday ni ti baribar. No san lang nga may pari ti mang disnog iti babae. Dinanog ko, day ta nagpost ko, labibig mau. Anya? Betty, bumatangak man iti suka. Bitkin, paminta, bawang kan sibuyas. Anya pa'y tigatanga, Minerva? Di mo damagan no anya pa'y dagiti gatangak. No anya laang dagiti imbagak. Isula ang tiitad mo. Apay ngay, Minerva. Makaungot ka matan. Itad mo kit din dagiti gatgatangak. Tagawid akong. Kartingam. Ay, di nakapuraan, Nagginad kalakit din nga agraw. Inaklag humatangan iti sabali at tersena. Ay, kat pumanaw ka nga roden, Nagalas ti ugali mo, babae. Saan ang nagalas ti ugali? Sika tinagalas ti ugali na. Na? Siyak pa yun tinagalas ti ugali na? Anya ti kayat mo ama pasamak ita, Bete? Ay, di nakman karkaritan, Minerva. Aggubal ta ano kayat mau? Kabutang kaya? Mamin ano kamutlaang akong taran ngay? Na ay, nagtangsit kan babae? Ikaktupay ti gripo day tabakrang mau? Tapno maungkal kan? Buisit ka? Anya? Talaga mangibabain ka. Naglaing kang agsapol iti apa. Ops, di nakasarsarita, Joshua. Si kaitan ti sarsaritaan dagiti karuba. Di mo kano ammo ti makikaruba. Sige, agsao ka pa'y. Ay, saan arumbang ti kasdyengin naramid mo kinibite? Sumardang kan asumanaw. Guyudak day tadilang makitam. Anya laki day ni Minerva. Apay, di ka makauawat iti sao, Joshua. Dak kayat adengdenggan day taboses mo. Awananak itimod ang makisaritakan ka. Nagalasan day ta pa nagsungsungbat mau. Intun kwan makasarak ka iti mang tutupken ka kat aglaban kayaw. Saan to ang mapasamag ti kasta? Gaputa awan ti kabutang ko. Anya? Awan ti pagbutbut ngan ti nagtaudak a pamilya. Pulime tinaturad kan man nakigubat. Anya? Day di apong ko, veterano idi tiyempo ti gubat. Day di matatang ko, soldado, pulis mat dagiti dua a kakabsat ko. Anya?
Kan ado dagiti kakabagyan mi a politiko. Kat no kabagyak matkat ni Mayor dito'y ili tayo. Anya? Uray ti congressman kat kapidwa day ditatangkaw. Naay. Iso asa anak asinsinan a tao, Joshua. High profile tinagtaudak a pamilya. Ay, imbag man tamanusam ti kasdi a klase ti babae, nagtangsay anak ko. Tatang, No agsasaw, kunamlan isaw ti kalayngan. Awan ipirpirit na saaw. wen nga raw tatang. Ay mababainak pa itinaramid na kinibitay. Inapanakitay. Namuak mo't day takin ni Leon, hindi nagsabat kami. Damdamagan lang ni Betay, no anya pa'y tigatangan na, ngam kilaat ka na, nagpungtaw, kat pinagsasawan na mo tayo. Binagbagak mo ten, ngam di nakdengdenggan tatang. Mapagbaliw mo pa'y ayat ikaskin kwa na, anak kaw. Agbaliw siguro madisnog mo, yung nagpost ko labibig ti asawam. Tatang, Ay, di ka ko mamasay riti imbagak. Kaputapod no may nagpost ko ti bibig na. Kas labibig tinapas maabulilay. tatang. Nay, si kamot ti masabat ko dito'y paraangan, Minerva. Wala akong paki. Nagalasan ti panagsungsungbat mo iti bakit akas kanyak. Awan pa'y panagrespeto, Minerva. Nasken ka di pa'y nga ibagam asyak ti masabat mo, Nana. Ha? Stupid! Ay! Nagalasan day taasaw, Minerva. Ita lang amin amag naka iti paraangak. Iso nga imbagak ti kasjay. Kasanumat ngamin. Paritan nakmutan ni Betty amag na iti parangan na. Anya, nagalas ti ugali day Betty. Paritan nakit din amag na iti arubayan na. Apay nga paritan na ka, Minerva. Yak amoy ti day babae. Nagtadem ti mata na ako mita kanyak. Kasla agmat mata amang gagamod. Anya, at dantulat taal daw kanyak na Betty. Apay, dento lang atan lumabas iti paraangak. Ipakagat ko iti nagdakkel nga asaw. No lumabas iti paraangak, tapno ammo na tagbutang. Apa yan, Nana? Kas lamang liklik-lik kamutan dito'y paraangak. Sabali mo tin andalan ti pagpagnaam. Ay kwa. Mabainak nga men, Betay. Amang ano'y parit mo mahit no magnaak dito'y parangam. Apay ko mga iparit ko amag naka dito'y paraangak ngay, Nana. Imbaga nga min kanyak ni Minerva. Aparita mo dagiti tao amag na dito'y parangan. Apay ko mga aramidak ti kasta, kat ada istor ko, Nana. Di pa'y kat awanan ti umay gumatang kanya? No paritak dagiti kaaruba amag na? Ay, sinalbag da di Minerva. Palso amin nga imbagbagana. Di pat yan dagiti ibagbagana, gaputan na sakit la tinakam na kanya. Jak kayat imbagbagayo kin ni Betty, Nana. Siyak pa yan ti rumrumor adakas. Bakbakitan kayo at ismosa. Awan pa'y amuyo. Ay, tanangam ko mati pa nagsasoom kanyak, Minerva. Awan, ti madingay bagbagakin ni Betty. Nagalas ti ugali day Betty. Kunamlan asino nagsasao. Agpada kayo iti ugali. Siguro, pinadakas na kon kin ni Betty. Ay, saan ka pinadakas kin ni Betty? Sa balay, tinagsaritaan mi itay. Ulbod na bakbakitan. Nay, nangalaam iti laing mo. Amang ibaga kanya kiti kasta, Minerva. No asino jay nagsili, isumat ti magasangan. Ay, tanangam ti panagsarsarita, Minerva. Amangan numalipatan ka, akaarubak. Pasensya kayo, Nana. Nalaing nga minyagsaw ti asawak. Ambok pa'y laang ti pagluglog arak nga uray bakit akong. Diyak magustuhan ti panagsasaw na. Maumak mo ten, ti kasjengar aramidon na, Nana. Agtep-tep pelak laang tajak kayat, yagriri kamay. Ay, diyak kayaten nga ulitan pa'y ni Minerva ti kasyay. Tama nga no, diyak makapagtepel. Nana, Naano siyak, ngam no siyak ti mapunuan. Diyak atrasan ti asawam. Nana,
Pasensya ka no kastoy ti panagsasaok, Joshua. Nalabas mat ngamin ang kasawam. Apay nga itaka lang ang asumangpat kat malaman. Ha? Kasarsarita ka. Sumungbat ka itinasaya at Joshua. Naggapuam. Ije balayda na Alberta. Anya tinaramid mo ijay balayda. Siguro, babaim da jaba ka tanya. Ay. Anya ka din dito sa asawa Minerva? Babaim ka din ni bakit Alberta, Joshua. At dalaim paramid na kanyak. Tinulungak lang mat je bakit? Awanan kay tibaing, Joshua. Agbabae ka lang arudan. Jay pa'y bakit anagangsag. Nagrugay ti panunot mo. Mapaisuan ka. Gaputapud no ti atap ko a babaim da jaba bakit. Ay sumartin kan. Saanin anasaya ti rumrumbar di tanggiwat mo. Naanos kakit di pari Joshua. Nusak lang ti asawa ni Minerva. Dinusag ko. Ay, mabainak nga main ka dagiti kakabagyan ni Minerva. Paray, no kabailak pa nga anusan to gali na. Agan anusak pa lang nga. Amom pare. Tikas jay a klase ti babae. Di mo ni kaskaso. Bye-bye amlatan. Ay, pari yawn. Ay, masya na kon kan ka pari Joshua. Nakakaasi kan amang tep-tepel itiriknam. Amok akayat mo matan akabilin ti asawam. Ngam laplap damlaang ti bagim. Pudno day tangay bagbagam paray. Jak tu pa yan ni kaskaso ni bagat mo no masabsabat ko. Taamok matlaeng asaan anasaya at akasarita. Likliklikan min ni Mari Minerva, pare. Apay asap sa pulam kanyak ti asawam, Minerva. Saan mo tin anagawit tatang? Napan ko sinapol ije balayda na Alberta ngam awan mat. Apay nga ije balay da Alberta ti pang sa pulam ka ni Joshua. Kat no babae ni Joshua ni Nana Alberta. Aya, babae ni Joshua ni Alberta. Wan tatang. Agbabakit na dya Joshua. Agbabae lang arudan. Jay pa'y bakit akas lakarag tirupa na. Ay. Aguyaw ka manin ako nak, Minerva. Kunamlan na pintas ka, babae. No kasano ti kinapangit ti ugalaym. Kastamay ti kinapangit ti rupam. Anya? Karkarupam day ta nagngisit a kilikilaym. Tatang. Yawanan pa a Joshua. Saanan anagaw-awid ija balay. Nagkuyog dan kininana Alberta babae na. Sigurado ka iti dayta nga ibagbagam Minerva? A babae ni Joshua ni Nana Alberta? Wen bete. Iso asaanin nga agaw-awid ni Joshua. Tanagtaraydan. Ay. Awan pa managnak mo iti dayta nga ibagbagam Minerva. Umdasan apamaniknik ko tinakitak ide apa nagkuyog da. Saan na nasayat dayta nga ibagbagam? Panangdadaan layta nga ibagbagam. Garang ganjang mo't na dya bakit Alberta. Nagsapol iti mangkudkod iti gagatal na. Pwe! Ay! Anya kinuna Minerva. Ayan ti asawak na Alberta. Amok nagkuyog kayo kini Joshua. Ay, aglablabos kan Minerva. Tiamom nga ta. Katsan anakadanon kanyak dagiti bagbagam. Tapno agnakam ka. Dahito iti parakan ka. Anay, dinanugnak na Alberta. Saan laday tataramidakan ka? Anay, dinaklabusan na Alberta. Di mo ibabati paldag. Asos! Nalabusan na ni Minerva! Paruta kami na buhok mo. Anay ko, di nakpungutan na Alberta. Ay, kurang pa'y day ta Minerva. Dayto'y pa'y ti flying cake ka. Ay, sus! Knock-out ni Minerva! Gunam! Anya ngay ita! Knock-out kan! Ay nanay, babay na kaya tersina. Naga daw tinakakita kanya kidilinabusan kan kinuktaran nak di Nana Alberta. Ay, napukaw ko pa'y tipuot ko. Ay, kat gungo na agnagam kamat siguron. Kunak man no awan ti kabuting mo. Saan kaday apuliyo tinaturaid kan nasisiglat? Awan mo't gayam bail mo. Nalaing kalaing agsaaw. Ngam awan mo't gayam ti kabailam.
Di nakadi sakit, Joshua lakay. Apay ko mang isakit ka kat si kamot laang tinangirugi tiriribaw. Alaman? Anya? Agbalbaliw ka, Minerva. Idjamon day tamading aramid mo. Tapno saan ka may babain? Lakay. Agyaman ka. Taday talaang tinaramid kan ni Nana Alberta. Apay, nalipata maun a black belter ni Nana Alberta. Ha? Ay, no di ka pelagbalbaliw. Panawan ka butain. Nauma ako ni tikas tang ugalim. Ay, di na ko mapampanawan, Joshua lakay. Agsingsing put akon. Baliwa kun ti madi nga ugali. Promise! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Ay na, nagimasan ti si Dain ta, Ernalin bakit? Agisubo akon? Ha? Ay sinalbag. Jack pala na isubo ti kang kanag. Adda man ang nagmiyaw apusa. Pusa nga ro dagmiyaw. Pagsardingan man dahi tang agmimiyaw apusa. Makapaawan ganas amangan. Pusa nga ro dagmiyaw kunak manan. Baybay amlaang di talakay. Ay. Ilagid-lagid ng tibagi na iti sakak. Hey, Maria ka! Simang potakon iskulakay. Nakaluto ka ka din? Nagkapuan dahi ta apusa. Ay, napidot ko ija igit ti kalsada. Nakakaasim at nga agmimiyaw. Iso ngay nalakon Anya lakit din, Ermaline. Nagadulang arudan ti pusa dito'y balay. Anya ko ma. Nakakaasing nga ron ti apusa. Nalabit at pinanawan ng ti pamilyana. Anya? Pinanawan ti pamilyana? Apay, tao apanawan ti pamilyana? Ay na, nagadupay la reklamom di ta isko. Mangisaga nakakitde iti kanan ti apusa tani. Mabisinan. Anya? Napan nagtrabaho ni Ermaline. Agar mo sarak matain. Hay, prito abangos ti pagar mo sarak ita. Mga anakon akas to. Adda manin nagmiyaw apusa iti sirok ti lamisahan. Tunggal isubok ti kanag. Adda agu ni apusa. Ay, makarengrang. Nagsakit iti lapayag. Sa! Madamdama kayo amangan. Sakpay ti umuna. Yawan na ta. Nagmiyaw dalat ta. Dumawat da iti karenda. Ay. Nini. Ilagid-lagid naman ang tibagi da iti sakak. Ay, Maria kak talaga. Ay. Apayahin pare iskaw. Nalpay mo't ti abagam ng marubayan. Kasano? Tunggal isubok ti kanag. Adda agu ni apusa. Anya? Naglay nga gampon iti pusa ni Ermaline. Ngamsakmat ti pagaw-awiran na. Apay, awiran dagiti pusa? Tao da aya paray? Katno kasla tao ti pangibilbilangan ni Ermaline kadagiti pusa, pari bagwes. Aya? Wan pare, kakaidda na pa'y dagiti pusa na Apo na yan. Di pa'y kadut-dut ti pusan ti kamayaw para iskaw? Wan latan Ay, saan lang adut-dut ti pusa ti adda iti pagiddaan may? Anya pa'y para iskaw? Agraman panganan ti pusa. Anya? Simang puta ko na nagapo iti trabaho isko. Mangidasar ka man iti merienda. Tani, mabisinak. Ha, adda manan insangpet mo apusa, Ermaline? Naggapuan manen dayta? Ay, nayaw-awan dahi ti apo sa iti opisina mi. Iso nga nyawit ko na. Anya, nagadun ti pusa dito'y balay. Nagyawit ka manan? Nagadupay la, katareklamom isko. Mangisagana ka iti merienda. Kan ipakan iti dahi ti apusa. Anya? Ermaline bakit? Apay aya? Ermaline, Disturbo ka iti panaturog. I love you. Ay, sinalbag ka. Di mo ikatanta ulas ko. Mailiwak nga rod kan ka. Day talati ang mom. Sige na,
Mailiwak nga ro dahil. Ha? Pusa? Ada pusa iti abay mo bakit? Ada, Ikataman day ta pusa. saan? Bay, amdita abay ko ang maturog. Anong pasalsali? Bakit? Ay, basta, sana mabali na papanawag day ta pusa. Bayaw iskaw! Ada ni kabagis ka nga ermalain? Daka mo, ipagmutya. Kaslabad mo'd ka bigbigat, bayaw? Napudot ti ulok. Apa yan, bayaw? Basta napudot ti ulok kunak. Ay sus! Ay sus! Ay sus! Umadayo kan ipag. Inay, anya nga iti mapaspasamak kan ka, bayaw? Basta umadayo kan. Napudot ti ulok. Di mo damagan kanyak. No sa dino tayan ni kabagis mo. Ay, nagapa kayo ka ni kabagis ka? Basta! Kagurgurak da diya kabagis mo. Si kala ko manti nasawak, idi, ipag. Ay. Nagadulakit din na pusa dito'y balayaw. Iskaw, anak ko. Wantatang, awir ko dagita apusa. Ha? Awan pa yun pag naan dito'y balayaw. Agkaiwara dagiti pusa. Hey! Nagaangot pa dito'y salas yaw. Siyempre rugit kas kada isbo ti pusa ti masay upyo. Dalo samot at ti salas yaw. Tapno saan nga agak pusa. Hey! Makabanog ti agdalaw tatang. Isulat aramida kaon. Anya! Naglaingag tarakan ni Ermalin iti pusa. Ngamsak mati para asikaso kadagita pusa. Ay! Makarengreng pa iti panagmiyaw da. Mabising galakit day. Kalkalpas dalang anang tatang. Nagrarawat nga rin dagita pusa. Anya! Di dapay lakit mahayblad amin. Tapno maungkel dan. Ha! Pasigmat akan ng tipusa dagito ginatgatang mo. Ermalin bakit? Wan, iskulakay. Cat food dagita. Anya nga iti sidaan ta. Ay, katag si data pa'y lang iti itlog ala, ingka kidin agprito iti itlog, tani, mabisina kon. Salpag. Agsida iti naimas dagiti pusa. Na magsida kami lang iti pritong itlog. Di ka nagreklamo, isko. Pada tayo matla aparswa dagita apusa. Iso ang masapol damot timangan. Ay, maulawak Mildred. Agbalinak la kuman na pusa. Tapno agsida akmat iti naimas. Nabisi na anak ka naglaba. Nakapanaw mata ni Ermalin. Agar mo sarak matayin. Ay, agmiyaw manindag iti nagadwa pusa. Jak pala nang nangan, dumawdawat damanan iti kanenda. Sapay nagadudang agmimiyaw. Ay, madadalan tilimbong ti panunot ko. Adagmimiyaw, damat agtatawal nga aso iti arwayan. Ay, mabagtita ka talagan. Aglalaukan ti mangag ko. Unit ti nagadwa pusa ka nagtatawal nga aso. Apayod iskaw, kita umutlatan dagiti bilay. Di ka ba't agdumugan? Ay sus, di nakmatan sungbatan kaanakan. Tangtangada matan dagiti bilay. Mangmangagnak ka day. Meow! Ay, balangkan ti sa pusa. Meow! Meow! Nanana, ay, ang mimiyaw kamutan iskaw. Ay, di nakmanrabraba ka diti kasta. Kaya't kumatante agbalin na pusa, ante. Ay, sos, agmauyong kaniskaw. Apay kumakayat mo ti agbalin na pusa. Ad-adda nga ipatpatag ni Ermalin dagiti pusa mi, ngam iti siyak. Anya? Iso akayat kumatante agbalin na pusa, ante. Meow! Meow! Nay, anyan? Ay, sos. Nagadungag pa iso ti pusayaw, para iskaw. Agkakaiwarada iti arubayan yaw. Awan nga agpaiso ti anak mi kini Ermalin. Ngam nagadumat ti awer ko ha pusa, pare. Kaya't mo asawin, si kaamin ti mga asikaso kadagita pusa. Wen, pare bagwes. Dandani inal daw nga agisangpet iti pusa ni Ermalin. Anya? Marengring ako na dumdumag iti panagmimiyaw da. Nagsakit ti lapayag ko. Maawatan ka, paris ka o. Syakto pa yan ang makangkangag at masikurana ka. Anya nga tatirumbang nga ramida kadagita apusa, pare bagwes. Saanen abalay ti tao da ito'y balay me. No di kat balayan tinagadwa pusa.
Di mo man pagpupudutan dagiti pusa, isko. Awan mo ti madingar aramiden takan ka ah. Ngam aduda launa yan. Ermalin, bakit? Babambanuga ko namang daldalos ka dagiti rugit da. Ano sam ta animal nga rod dagita. Jak pahin makaturog iti aldaw. Tagmimiaw mo't latan dagiti pusam. Huston di ta pa nagrekreklamom, isko. Dakkel ti maitulong dagita a pusa diti balay. Iso dati mang parparma kadagiti marabutit asumrak diti balay. Nyalakit din ni bakit. Isakit na latta dagiti pusa. Imbag ko mano si kamat ti mga asikaso kat saan mat. Oh, ilutom na ito nga ikan, isko. Anya, ikan manan ti ginatang mo asidan ta. Wan tap na mailakam ti kanan dagiti pusa. Maulawa ka talaga. Pasig nga ikan ti linaon ti tiyanta. Gumatang ka mamat itinatang wano karnit baboy. Apay, di mo nang imbaga nga ilaklak amak ti kanan ti pusa? Anya lakit din aya. Dagiti manan pusa ti bagbagam. Panunutem mamat ti kanenta. Ay, agyaman ka ta, dapat ginatang ko asidaon ta, isko. Naglaing ka nga reklamo. Oo, mabisin manin dagiti pusa maun. Ay, agniaw damanan. Dumawat damanan iti kananda. Nagbangsit! Oh, sabi nga aputam iti panyo day tagong mo ipagmutya. Di mo masayop ti rugit dagiti pusa yo, bayaw? Na-immunan ti agong ko amang saysay up kadagita. Anya, masayop ko pa diti paraangan nyaw. Ha? Nagaangot! Si maduta ko namang dalos kadagita arugit. Makabanog. Naapay nga minanagado ti pusa yo. Umdas ko man atid dua tarakan nyaw. Diyak amo akin ikabagis mo. Ung tanak mo't no, reklamo ak. Sige, labsan kaan bayaw. Jakon mairusok tinabangsit ang masaysayop ko. Ha? Nagangot, makaulaw. Nay, nagameran mo't tan iti dut-dut ti pusa day tabadom iskaw anak ko. Ha? Ay, diyak nadlaw atatang. Usubam day tabadom. Nagado ti dut-dut ti pusa. Wan tatang. Day tantumot nga men ta nagado ti pusa yaw. Ay, sinalbag. Amin lakit din nga isuot ko. Kadut-dut-dut iti pusa. At dapay dut-dut ti pusa di tamuging mo anay. Anya, ka ba nagdigaws? Agat pusan ti payud mo. Diyak kayaten ti agdigos tatang. Apay ngay, mabuti nga kun iti danaw. Anya, inakaranda ka andag iti pusa asaan nga agdigdigaws. Panagriknak nga rod kat kaslakmat ten pusa tatang. Anya! Itaman pa'y adi ka agreklamo iti panagmiyaw dagiti pusa, lakay. Agmimiyaw dagiti pusa, isko. Mabisindan, ikami da iti kananda. Hoy, sumangbat ka man. Itay ka pa'y ang kasarsarita ah. Ha? Adan ako niya marabutit. Meow! 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 Ha? Hoy, isko, papanam. Agmimiyaw ka mo't kay madayo. Ha? Meow! Meow! Sapsapulan matan ni isko di marabutit? Meow! Ay, kaslamot tan pusa, ti asawa? Ante! Nayapa yun Irmalain, kas kalamaor oraman nga imay dito'y balay. Ante, tulungan dak. Apay aya. Nisko, agmimiyaw mutlatan akasla pusa. Agamat pa yun iti marabuti. Anya? Irmalain, awan mo't dito'y balay yun ni iskaw. Awan ngagpaiso, ante. Napanan nga tati asawag. Ay, amang ano nagtalaw di pusa. Ay, stay. Asawam. Saan? Andiyak kaya ta pumanaw ti asawa kanti. Sa pulok ni isko. Hadamot ka malay, Irmalay. Siya na dakas ti agtarakan iti pusa. Ngam saan kumamot a sobra, ah? Nagbangsit pa yun diti unag ti balayaw. Aga kaiwara dagiti nakaturog a pusa. Saan na madaldalusan ti aglawlaw? Anti, uray da kami akaro bayaw. Maap-apiktaran. Gapo iti kinabangsit dagiti rugit da. Anti, ulitak nga ibaga Irmalain. Sana dakas ti agdaraken iti pusa. Basta saan na sobra. Agasem ngay,
Kasla pagtaraknadan iti po sa tibalayaw. Gapo iti kinaduda. Nalabit ang nauma di asawam. Iso ang nagtalawan. Diyak kaya't ama po ko ti asawa kanti. Sa pulag. Ay, rumbang laang sa pulam, irmalain. Katdag iti nagadwa po sayaw. Iwarasyo langan kadag iti karoba, nga awan po sada, taisudan ti mang tarakan kadag iti daduma. Wan anti, kasta ti aramidag. Inak sa pulan ni Isko, kat pagawid akon. Napat patag ti asawa, ngam dagiti pusa. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Anyalaki din! Naggana sinjo. Baro a modelo ta motorsiklo ma, Limuel. Unmat a Jason. Apay kapoy. Ang mas daawak man, Limuel. Anyat pa kas dawam. Awam mo trabaho. Saan kayo maabak ng pamilya? Nga makagatang kayo, ti baro a modelo ti motorsiklaw. Ay sos. No kayat mo ti maadaan iti baro a motorsiklo. Makirelasyon ka iti balo ken bakit abak na. Anya? Kaya't mo asawan, adda ka relasyon mo abakit abak nang? Adda Jason. Baknang ti karelasyon ko abakit. Ado ti negosyo na. Ay na, nagganasin na talaga? Limuel, ikaw na talaga? Umay ka man kitday. Papananta. Mapantay ti restaurant ni Faustina. Ilibre ka iti naimas amakmakan. Sigurado ka? Sigurado, Jason. Iso nga umikan. Aglugan tayo ti kabarbaro ang motorsiklo. Faustina, iso ni Jason agayim ko. Jason, isumat ni Faustina a girlfriend ko. Nice to see you, Madam Faustina. Di nakawagan iti Madam Jason. Manang Faustina kunamlatan kanya. Ha? Ay, sige, Manang Faustina. Ay na, nagpintas ka gaya. Magusto aklaw na data ngayon bagam kanyak, Jason. Faustina, darling. Mabisin kami, Faustina, darling. Kaya't may timangan. Sana parikot na ita, darling Limuel. Kaninyo ti kayat yo dito restaurant ko. Siya ti makamo. Ay na, nagganasang limoy. Nabsuka, nagadutikin nang ko yo. Agpadata, Jason. Nagimas at talaga timakmakan dito yung restaurant ni darling ko. Ay na, naggasat kamutay. Apay, ana ibagam da ita? Kasanaw, naadang kay tinasingpay gembak ng a girlfriend. Ay, sos. Apay, kapoyak aya nga agpili, Jason. Tay kunak nga rudan. May mayatan ti makirelasyon iti baknang abakot. Tama itid na ti kayat mo. Ay na, sana all, at the sugar mommy na. Di mo unay pigsaan ti agsao, Jason. Ang mga numangag na ka ni darling ko. Kay, love mo lang ni Manang Faustina. Kwa. Jay, kwarta na laeng tilab ko kuha na. Anya? Adda ka di ibagam kanyak, darling. Kwa. Adda ko ma. Mabainak mat amang ibaga, darling. Anya kumangay ti pagbainam, darling. Ibagam lata ti kayat mo nga ibaga kanyak. Kwa. Awan ngaming paggasolinak iti motorsiklok a ginatang mo, darling. Anya? Paggasolina matla kayam ti kayat mo nga ibaga kanyak. Mabain ka pa'y lang. Kwa. Saan laaday tako mati ibagak, darling? Anya pa'y ti ibagam, darling Limuel.
Kaya't ko kumati baro a cellphone, darling. Anya? Maigatangan na kadi iti baro a cellphone ko, darling. Ay katuwan darling. Nalakalang ti cellphone. Gatangam jay kayat mo a cellphone. Taikan kay ti kwartam. Oh, yes! Agyamanak, darling. Agyamanak. Nagsingput ka talaga kanyak. Ay, di nakakandit. Alimal, darling. Ay, Mario ka. Darling. Umay ka. Sabay tayong maligo sa banyo. Sabay tayo maligo sa banyo. Magyakapan tayo doon. Yeah. Nay, kabarbaro mo tayo cellphone mo. Limuel ka na kan. Unang Uncle. Ginatang ni darling ko. Sino ang darling mo? Jay ka de baknang abakat? Unang Uncle. Nangina a klase a cellphone day taoy. Nay. Di ka laag bain iti day tangar aramedam Limuel. Kukwarta am laang jay sugar mamem. Nanyalakit din ni Uncle. Iso nga rod anak relasyonak itibak ng abakit. Tapno adda pagdawatak iti kwartak. Ay saos, dakis day tangar aramedam Limuel. Anyalakit din ni Uncle. Diskarte ti masapaul. Tapno maaddaan ka iti kwarta. Saan mo ba kakuyog ita ni Limuel ngayon may dito yung restaurant ko, Jason? Ha? Kwa? Jak impakpakamaw ngay mayak dito restaurant mau manang Faustina. Kasta ka di. Umayak lang mangan dito restaurant mau manang napintas. Anya. Inawagan na kiti na pintas, Jason. Agpaiso mo ngamin napintas ka manang Faustina. Kasla saan ka abakay titi pa nagkita. Managraba ka gayam, Jason. Ay, sa anak amang rabraba, manang anapintas. Agpaiso ti bagbagak. Kaskala artista, iti pa nagkita. Anya, ang mga numabisin ka laang, iso na ibagam kanyak na ito. Karoro, pam di artista nga agnagan iti Marian Rivera. Ay, di asawa ni Dingdong Dantes nga artista. Uy, iso nga agpaisa. Huwag yaman ak, Jason. Gapo iti na ito ngayon bagam kanyak. Libre ti pandangan mo dito yung restaurant ko. Ay na, aganas ay. Agyaman na, Mike, manang napintas. Anya ti masapul mo, darling. Kwa ko ma, darling. Anya ako mga ipagbagam, darling Limuel. Gumatang ako maiti baro a sapatos ko. Okay, sana parikot da ita, darling. Consider it done. Wow! Nagganasan no kasta, darling. Nagsingpot ka talaga kanya. Gatangam di kayat mo a sapatos, darling. Awan ti rumba nga pagtanagam. Ay, ala, umay ka nga rodan, darling. Oh, papanagta, darling. Magyakapan tayo, darling ko. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ka, darling. Ay. Nagpurma ka magtaan kasinsin Limuel. Kas kalaglang lang abalik bayan. Ay, sus. Sikan ati ada, darling, na abak nang kasinsin laar ni. Ala ka kasinsin Limuel. Apa aya? Ha? Pagkukwartam lang day jabakal. Sus. Pagkunaam mo ta pagkukwarta aklaan kasinsin. Katnood damat sa bali nga umok ma. Anya? Adda sa bali a girlfriend mo ti kayat ko asawang. Ne. Kasano nga amom day ta kasinsin? Nakita kayo idi kalman ijay sentraw. Ah. Nagungo kayo pa iji babae akadwa. Isus sinalpag ka kasinsin. Ay, tila makitkitam.
Agpayso, madyan nakitak anagungo kayo iti kadwam a babae. Kasinsen. Kasinsen. No anya man jay nakitam. Di mo natan ikaskaso. Depende akasinsain. Ne. Anya depende sa asawam kasinsen. Ikanak nga rod ay, ti paggatang ko iti sidaak anaimas. Ah. Tapno jak ibagbagakin ni darling mau nga adda sa bali at chicks mau. Ay, wan. Ikan ka iti kwartam apaggatang mo iti naimas asidaam. Basta, di mo ko maibagbagakin ni darling ko nga adda sa bali at chicks ko. Ninginaan samot da ito asing-sing, Limuel. Nginginaan at talaga day tanita. Ay ayatin ka. Iso asagutan ka mat iti nangina asing-sing. Agyaman nak, Limuel. I love you, Nita. Oh, di nakagkan, Limuel. Ang mga naagungot ni nanang ko. Di na mo't lang makita no agkan ka, Nita. Apay anak ko nam adi na makita ti panangagak mo kanya. Imbaon ko ngamin amapan gumatang iti merienda. Iso nga awan ti rumbeng apagbut ngam. Naimbag nga oras mau, manang napintas. Oh, si kamot gayam, Jason. Umayak man ang mangan dito yung restaurant mau, manang napintas. Anytime, Jason. O may kalatamangan dito yung restaurant ko. Kumpleto man. Tial daw ka, manang napintas. Apa yan na ibagam dayta, Jason? Gaputan nakitak man, hindi kapintasan na babae. Dito rabaw tida ka. Anya? Sino ka di dayta kapintasan, Jason? Sika, manang napintas. Anya? Rabakan na kumadan, Jason. Saan ka mang rabrabak? Manang napintas. Isam mo pa ilang nabsuga ka. Anya? Kasla kalabaga ti strawberry ti bibig mau. Manang napintas. Na ibagay launa iti imanghil arupam. Alabos daytan nga ipagbagam, Jason. Ay na, naggasat laki din ayan ni Limuel agayam ka. Apayan ako nam dayta, Jason. Gaputan na adan iti napintas a girlfriend nakasking ka. Anya? Ay na, siya ala ko man ti mo na nakaamamuking ka. Manang napintas. Ha? No saan nakalanga girlfriend ni Limuel, inaram kan. Anya? Wine, manang napintas. Agayatak mo thinking ka. Papanam Lemuel, nakapalas kamay. Inakpasyaran ni darling ko ang Kyle. Anya, in kakadimanan dumawat iti kwartana. Anya lagi din ni Uncle. Sanak matkat nga agdaw-dawat iti kwarta. Ahay, am-amo kan Lemuel. No naibos manan ti kwartam, en kamanan dumawat iti kwarta ken ni sugar mamem. Labasan ka pa yan, Kyle. Sa bali manan day tangay pagbagayo. Ay sinalbag ka Lemuel. Luklukom laeng da jay adarling mau. Pagkukwartam lang, gat-gatasam, tapno magatang mo, ti kayat mau. Oo, anya ka di mananti kaya tasawan, di panangagag mo kanya. Darling Lemuel. Ay, amumon, darling Faustina. Kasapulam ka di mananti kwarta. Ay, darling. Kasapulak man ng ti kwarta. Saan ka di kay titad ko lang ti kwarta, idi na minsan ngal daw. Naibos mo ka din, di 8,000 a kwarta. Darling Lemuel. Darling, naibusen. Gimata nga kamin katagiti masapsapol ko. Ay, Darling. Iso ka sa pulak man ng ti kwarta. pangaramata mi ti kwarta, darling. Gumata nga kiti baro arelok. Gasta nga agpaiso, darling. Pasensya kan, darling. Saan ka pa may kaniti kwartam ita? Anya? Apay ngay. Ado nga min tinagastusak itang aldaw. Iso nga awan ti maitad ko kan ka kwarta. Uray ba sila nga kwarta no iso, darling?
Kasapulag kami na talaga ti kwarta ita kahit. Uray basit agata, darling. Awan ti maited ko. Iso pasensya ka la kuman. Inak nga roden. Awan matgayam kwarta maited mo, darling. Mawatan na kuma, darling. Talagang awan ti maited ko kan ka ita. Nay, apayay, Limuel. Kas kala na pukawan iti namnama. Nakapanimid kang agmay-may sa dito sirok ti salamagay. Nay. Nagunagan day tasin na ay. Apay ka day? Wala akong pera. Ha? Awan lat kwartam magproblema kan. Sa anak ang makaid na, awan kwartak, Jason. Dinak met pinadawatan ni darling ko iti kwarta. Anya? Jakpat yan nga awan kwarta na. Imutan nakmatan ni darling ko. Amangan mo talagang awan kwarta na. Iso nga awan tinadawat mau. Sayang met nga may no isinak ni darling ko. Sayang jay nagado a kwarta na. Ha? 5 miis matan ganyak. Di na matan itad di kayat ko kan ko na. Anya? Sa anak ang mapukawan iti namnaman. Paliwak tumanan ti mapandumawat iti kwartana. Itay pa'y ngagriring ti cellphone ni Limuel. Sino nga iti mauawag kan ko na? Aday ti banyo ni Limuel. Nagan mo't ti babae tagparparang iti cellphone. Sumbatat ngumsanak ngagsasaw. Limuel, kunak man no agdate na ita. Itay kapay nga ururayan dito'y balay. Hello, Limuel? Hello? Sumumbat ka Mangmangagnak ka di? Tiyawanan bain, Limuel. Dapay gayam sa bali a babay na. Lukluk ko naklagayam. Darling. Apaya kasta ti langam. Langam mo ti makapungpungtot. Kartingam ti pumanaw dito'y palay ko, Limuel. Di kan kasapulan iti biyag ko. Darling. Darling Faustina. Anya ka din dati asasawam. Aday ti cellphone mo. Ni tagayam tinagan ti girlfriend mo. Anya? Lino ko naklaong, Limuel. Sinayang mo ti ayat ko kan ka. Isa pumanaw kan. Ang mga nanya pa'y ti maramid ko kan ka. Nay, nagpinta sa lugan ti nagsardeng iti saan unay nga adayaw. Lugan ti baknang dayta. Mailasin ko dahil taalugan ng kail. Lugan ni Faustina. Oh my God! Anya ti kaya ta sa untay tao Da Jason kan Faustina ti bimaba iti lugan. Nagholding handa. Ay. Nag-sweet daan nagnangay dayo. Sana mabalin ang kail. Siyak ti rumbang ayatin ni Faustina. Sayang ti kinabaknang na. Apay nga katawa kang Hawanan Limuel Malaong. Ay sinayang mao tinapinta sa masakbayam. Anya? Linukom man nga ni Faustina. Anya nga ita. Ginagawa ni Jason na gayemaw. Isaw di kaya nayat ni Faustina. Sana mabalain ang kal. Sana mabalain. Ay kung kuna ba, kumata nagbalin ka na puno ni Faustina. Ay saan nakakumanga isukat iti sabala. Ay agnakam kan. Ay, agbabawi agang kal. Agbabawi aga. Ayak lang ko man nagaramit iti kalukuhan. Basol ko man lang amen. Basol ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, nga inday pinaulwan, Sugar Mamay. Dito'y drama tayo, Anya Laki din.
Insurat ni Isagani Yalong Bulyesen. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.